Lijep pozdrav svima, evo nas opet se javljamo iz hladnog, prohladnog, polukišnog, polusnježnog Istanbula. Razlog zašto smo se, naravno uvijek trebamo lijepe stvari pokazivati, ali isto vrijeme međuvremeno da možemo vidjeti i primijetiti taj fenomenalni sunce, zale oblake, pogled koji očarava, osvaja i slično. Ovo je mjesto Istanbul, Sulejmanova je džamija ispred nas, i gore vidimo oblake kako polove. Neki će danas, njihova meteorološka služba je prognozirala i snijeg, možda i bude, ipak ima još dana da se vidi, vidite sam da propadljuje, što se stalno da vidite. A da li će biti, kako vi, jače, slabije, kvalitetnije, to ćemo da vidimo u nekim sljedećim satima kako će se situacija razvijeti. U međuvremenu, mi ćemo da pregledamo, da provjerimo ovi fenomenalne sunce, zalazak, već je 5-6 sati, i zalazak sunca, i sam Istanbul, što bi se moglo komodno nazvat, už taj dio da kažem. Ovo je vaskovno dvorište, palat je, jer ovdje je prvo palata bila, pa su onda oni dio iskoristili, dio napravili, sa ovu evo vamo desno, na ovoj našoj desnoj strani, ukazuje nam se turbe. Znači, lijevo je turbe Hurem, koja je ukopana ovdje, desno gore imamo, turbe sultana Sulejmana Veličanstva. Kako nastavimo put vamo, kako se okrenio, malo bolje ćemo i ljepše i do kraja vidjeti. Petak je, ljudi se vraćaju iz posla, znamo svi, uživajte i vi. Evo, to ćemo malo gledat, pratiti u ovom samom Istanbulu, i zajedno sa oblacima koji plove, plutaju, putujuća lađa, da ih nazovemo tako, malo nastaviti i uživati u ovim skromnim emisijama. Pogledajmo samo, galebove, to neko da kažemo vrijeme, kako god da nazovemo, 12. januara, petak je dan. Vidimo ovdje. Nešto su dole obnovili, završili mjesta za sjedinje, ima i hamam, javno kupatilo banja. Dok se ne bude gotovo, mi ćemo da uživamo ovako, kao što sada pomalo radimo. Vidimo, da su pogledi ljepote Istanbula, ona je neprevaziđena. Neprevaziđena. Pogledajmo sami kako plove, putaju i slično. Jedan gore se ukazuje Galata kula uz ovu stranu, Istanbula, dole u daljini se vidi onaj most bazični što prelazi, što spaja Evropu i Aziju. Do njega, jedno gore u samom vrhu ima i Čamliđa džamija. Ukratko, malo Istanbula, još ljepši pogledi za pokazat, za objasniti, to explain, da se vidi, to understand, to show it, Sada, kada smo to malo i razjasnili, evo, svjetlica se pali, već ide mrak, što sam ga spomenuo. Dok se svjetla pali, mi ćemo da uživamo malo, da smanjimo, da budemo tiše, da uživamo u ovom pogledu. Kako plutaju, kako plove, uživaju svi. Recite mi, da li kod vas ima snijega?
Di god nas gledate, pratite, slušate. Nekad je ovo medresa bila, jedno se dole vidi Rustem Pašina džamija, desno se dole vidi ova ženska, ili nova džamija takozvana. Znate, ženi turista nikad nećemo igrati u Istanbulu. To je taj koncept, jel, novi što se radi, mislim da se sad što pravi parkove, protiv globalnog zagrijavanja, zatopljavanja, da ljudi ne sjede da odmaraju što vidim, da je to duh, da je duh, da ljudi žive, odišu, izdišu zrak. Oblaci prvi, tako ćemo polako uskoro i mi da nastavimo. Malo sam tiši, uživajmo u ovoj ljepoti, tišini, obraza sunca, oblaka gdje smo došli. Naravno, slobodno mi recite kako vam se čuva, sviđa ovaj pogled i uživanje na Istanbul. Gore možda na velikim dijelovima gdje je Čambuđa džamija, slično možda tamo već i pravo i pada snijeg, da kažemo tako. Sad krenemo prema džami. Džami smo već spominjali što je pravljeno neki 10-20 godina, što je impresivno za sredinu 16. stoljeća. Pričamo o kamenju, gdje nema ni moderne tehnologija kak i danas ima slično. Od baš te unutarnjih vanjskih dijela baroka, rokoko i turskog i evropskog, što je sve spojeno, skupljeno u jedno, to se sve da i može i vidjeti, pronaći upravo ovdje gdje smo mi sada trebali.
ljudi, ptice, sve je tu, bit će još uvijek. Uživaju malo u džami i to će biti što se rekao za danas tako. Da ćemo nakon ovog harema bašti dvorišta gdje smo mi prići i pokazati, snimiti, vratiti opet unutrašnjost džamije trenutno gdje se nalazimo. Hvala vam još jednom što ste bili tu sa nama, a mi se naravno i čujemo i vidimo opet uskoro novom prilikom. Hvala! Lijep pozdrav, petak je, džuma je, 12. je januar, evo nas malo, istražujemo ponovo Sulejmanovu džamiju, Sulejmaniju, da pogledamo zajedno skupa sa vama, dok smo svi tu. Evo, započeo sam upravo, sa ovih vrata, sa ovog pogleda, ovako ćemo da nastavimo. Pogledaj kako je lijepo, ovako uz ovu stranu, izaćemo naravno i na suprotnu stranu, uz to, a sad ćemo ovako malo da gledamo, da pratimo, da uživamo u džami. Prvi evo ovaj lijevi dio s koji sam ja došao, što vidimo sami mjesto i tada i sada je bilo ostavljeno za žene. Danas je to tako, miks, miješano svega. Nastavljamo udalje, evo ima i neki što klanjaju, što ne vjeruju, što smatraju da džuma nije ispravna, da treba sam klanjati. Pogledajmo, u svakom njegovo vjerovanje, što bi se rekao. Evo ga ovaj gore dio, jednom gore imamo onaj sultanski mah. U samom ovu džamiju, gdje smo mi sada, pored njega, pored tog dijela što sam spomenuo, sami taj sultanski mah, tako da ga nazovemo, i imamo gore mihrab i minber. Nastavljamo putiljak. Džamija je, kako si znamo, Mimar Sinan je uradio paravanitsma sklepu, ali pozitivno sklepu za neki 20 godina. U sredinu 16. stoljeća od kupova mihraba i minbera, ona je jedinstven tamo do jednoga i turbe u daljini, što se da primijetiti, vidi se uz onu stranu. Da ne rekao, po navodnicom sklepa, ali u stvari je sve kvalitetno urađeno, izrađeno i slično. Evo, tu je gore ovaj sultanski mahal što sam ga spomenuo. Vidimo ga sami. Eno dole imamo, vidi se turbe uz onu samu stranu, gdje smo mi, što ćemo imati priliku i to malo prohodati, pokazati i uživati u tome. Sad kad smo uz ovako se okrenuli, dragi poštovani prijatelji moji, vidimo kupol, njena zadnja prava, ona potpuna restauracija urađena početkom 1600-1700 godina sa miješanim baroknim stilom i turskim i evropskim, sa šarama i slično, koji nije ni tipičan evropski, da nazovemo, a nije ni tipičan taj takozvani turski stil. Evo, hodamo polako u džamiju, svaki ono gore šara predstavlja taj stil koji sam spomenuo, neobičan, a opet u isto vrijeme i jedinstven i poseban i snažan. Hajmo sada malo mihrab da analiziramo. Ovako kada se okrenemo, sjedi s desne strane, sve je to simetrično urađeno s lijeve i s desne strane, što se da primijetiti, vidjeti. Mihrab je od kameni je, a vam su oni vitraž, kolaž, kako bi nazvali, kako bi mogli reći, u plavoj boji, jer je plava boja simbol zaštite od uroka u turskoj tradiciji. Ne vjeri, treba napraviti razliku između vjere i tradicije. Evo ovdje ispred nas sada imamo i minber.
još jedan malo drugačiji, različit, a u isto vrijeme i specifičan. Jel, to su oni kvalitetni kameni, jel, stubovi, da ih kažemo, tako da ih nazovemo. Ja. Nastavljam uz ovu stranu. Ja. Ne, ima... Evo što vidimo sami što uči Kur'an, ja, danas nakon namaza malo možda, ja, što je, ja, tebe koji treba moliti, amin, Boga da usliša sa nama, što ih podučavaju Kur'anu, namazu, ja, temeljni vrijednostima vjere da budu bolji ljudi, tako da kažem, vrlo jednostavno, ja. Pogledajmo ove ljepote uz ovu stranu. Nastavljamo put naš dalje. Pa, ljudi što podučavaju i školu, sve ostalo vidi. Ja, ovdje imamo, ja, takozvanu ovu zlatnu biblioteku, što bi se moglo spomenuti, reći. Što je tada bila, to je dio malo koji se nastavlja spušta prema ženama do žena, jel, do ženskog dijela i slično. Evo nas. Jel, primakli smo se. Ovako, da vidimo uz ovu stranu, jel, džamiju sa ovog strane malo da osjetimo i uživamo u tom, jel, lijepom dodatku. Lusterije, ali... Lusteri, zaista, jel, ono je grandiozna, dvije velika ova stuba uz ovu stranu kao i na suprotnoj strani, jel, da kad smo krenuli u hodanje, jel, i obilazak, daju, jel, sliku, jel, njene grandioznosti, ljepote, jel, uspješnost jednostavno da kažemo tako. Pogledajmo ovako, jel, njen primjer ovako, zaista ne, fascinantno. Nastavljamo naš put, pogledajmo ove stupove ovdje što vi vidite ispred nas je, što daju ovako nekakav drugačiji oblik i džamije i svom ovom dijelu uz ovu stranu što se vidi. Znači, vidjeli smo popolo eno rukrasice, cvijećem, motivi, turski, evropski, se skupa zajedno. Trebamo napomenuti da jedan džabi dnevno znalo rad od 15 do 20.000 ljudi uz ovu stranu. Evo ga, to je ovaj dio sada što sam spomenuo da, ja, kao biblioteka, danas je to dio za imama, ja, hođu da odmori, da može da klanja za muezina, što možete, ako pogledajte samo i ovo, ja, ovako, ja, prikaz uz ovu stranu gdje smo sada stali, ja, ovog dijela što je postavljeno za djevojke i žene, slično. Ovaj dio što je za žene, evo što smo već spominjali. Vidimo ovu mediju. Ovako. Ona ima različite vrata, ulaze, izlaze, tako da ih nazovemo. Nastavljamo put, naravno, prema obuću našu. Pogledajte i ovdje kako sam to fascinantno napravili, uradili.
ovdje je veći dio za turiste koji smo stali. Ovako da malo pogledamo iz ovog završnog ovako dio da kažemo. But that doesn't mean that because there's no elections. Ja, malo da čujemo, jel? I know some words like that. Prikaz, nešto je puno velikog, teškog nekog objašnjavanja i slično. Pogledajmo za ovu ljepoticu. Za ovaj sami kraj da kažemo tako, hvala vam malo što ste bili prohudali sa mnom ovako na brzinu što se tiče ove džamije od Mimbera, mihraba, pole gornjeg donjeg dijela, pa se mi naravno opet i čujemo i vidimo ako Bog da uskoro. Hvala vam još jednom. Tako, dobro, i pogledajte, širite dalje, pokazajte pa se vidimo i čujemo.